y'Imana bane namwe bakunzi ba Main News TV. Uyu munsi wahisemo kubagezaho ikiganiro. Niba utarakora subscribe, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo ujye ukomeza gukurikirana ibiganiro byose binyura kuri iyi channel. Ntiwibagirwe share na comment. Kugeza ubu uyu mugabo yujuje imyaka 39 y'amavuko. Yabonye izuba ku itariki ya 5 Gashyantare mu mwaka w'1985. Benshi mu muzi ku izina rya Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Uyu mugabo amenyekanye mu mupira w'amaguru ukina mu gice gisatira uburebure bungana na metero 1 na santimetero 87. Uyu mugabo yavukiye mu mujyi wa Funchal ahagana burasirazuba bwa Madeira, aho ni mu gihugu cya Portugal. Reka tunyarukire ku babyeyi babyara Cristiano Ronaldo. Uyu mugabo afite se umubyara bita José Diniz Aveiro. Gusa uyu mugabo ntibyamugendekeye neza kuko yasezeye ku isi mwaka wa 2005 ari ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 7. Nanone kandi uwo bita Maria Dolores dos Santos Viveiros Daveiro ni nyina wa Cristiano Ronaldo, avuka hariya mu gihugu cya Portugal n'ubundi. Uyu mutegarugori aracyabana n'umwana we Cristiano Ronaldo. Ushobora kuwise wibaza uti se ni iyihe mpamvu bakibana? Kugeza amagingo aya mu kiganiro n'itangazamakuru, Cristiano Ronaldo yavuze ko uyu atamufata nk'umubyeyi gusa, ngo uyu ari we wamubaye hafi igihe yatangiraga kariyeri ye y'umupira w'amaguru, amugwa mu ntege amubwira ati muhungu wanjye komerezaho. Byaba ari ikosa rikomeye cyane utababwiye uwo bita Irina Shayk mu Rusiyakazi. Uyu umugore bakundanye kuva mu mwaka wa 2010 kugeza mu mwaka wa 2015. Ibi ntibyarangiye neza kuko batigeze babyarana umwana n'umwe. None reka tunyarukire mu gihugu cya Argentine, wabo uwo bita Leo Messi. Uyu uruhanganye na Cristiano Ronaldo. Turahasanga umugore bita Georgina Rodriguez Hernandez. Uyu yabonye izuba ku itariki ya 27 Mutarama mu mwaka wa 1994. Uyu munya-Argentine kazi akaba n'umunyamideli ukomeye cyane. Uyu yatangiye urugendo rw'urukundo rwe mu mwaka wa 2017. Uyu nawe bafitanye abana 5 nubwo nawe batigeze basezerana na gato. Biratangaje cyane kuba Cristiano Ronaldo atarigeze akora ubukwe na rimwe. Noneho twinjire mu buzima bw'umupira w'amaguru bwa Cristiano Ronaldo. Mu mwaka wa 2002 Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro ku myaka 16 gusa yatangiye kariyeri ye y'umupira w'amaguru mu kipe Sporting CP. Nyuma y'umwaka umwe gusa yasinyiye ikipe ya Manchester United, besi muzi nka Red Devils. Iyi kipe yayigiriyemo ibihe byiza cyane kuko ari nayo yamuzamuye hanini. Iyi kipe kandi yayikiniye imikino igera ku 196, tsindamo ibitego bigera ku 103, anatanga imipira ivamo ibitego igera kuri 37. Sibyo gusa kandi kuko yanatsinzemo hat-trick cyangwa se ibitego 3 batsinda mu mukino umwe inshuro 3. None kandi mu mwaka wa 2009 Cristiano Ronaldo Aveiro dos Santos nibwo yavuye muri ekipe ya Manchester United, ubundi atangira urugendo rwe rw'umupira w'amaguru muri ekipe ya Real Madrid kuri miliyoni 80 z'amayero. Muri ekipe igihangange Real Madrid irasa naho yaribonye zahabu yigendera, kuko uyu musore akigera mu kipe ya Real Madrid yagize ibihe byiza cyane by'akadasohoka. Mu mikino 438 yabakiniye, iyi kipe ya Real Madrid yayitsindiye ibitego 450. Hanyuma amarira menshi n'imiborogo kuri ekipe ya Real Madrid niyo yakurikiyeho, haba ku bafana, abatoza ndetse n'abayobozi. Aha ni mu mwaka wa 2018 nibwo Cristiano Ronaldo yafashe icyemezo cyo kuva muri ekipe ya Real Madrid akerekeza mu gihugu cy'Ubutaliyani kuri miliyoni 100 z'amayero, aho yerekeje mu ikipe ya Juventus
icyo gihe yari afite imyaka 30 y'amavuko yonyine. Iyi kipe ya Juventus Ronaldo yayikiniye imikino igera kuri 98, atsindamo ibitego 101, anatanga imipira 22 ivamo ibitego. Dusoza mu mwaka wa 2023 Cristiano Ronaldo yavuye muri ekipe ya Juventus maze yerekeza mu gihugu ya Arabia Saudite muri ekipe ya Al Nassr, ari nayo kipe kugeza ubu akinira. None kandi mu mwaka wa 2003 Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro yakinye umukino we wa mbere muri ekipe y'igihugu ya Portugal. Iyi kipe y'igihugu ye yayikiniye imikino igera kuri 206, ayitsindira ibitego bigera ku 128. Aha dusoreje ikiganiro cyacu twari twabateguriye uyu munsi. Wowe utarakora subscribe ukaba wanyuze n'ibikorwa byacu, turagusaba kuba wakora subscribe kugira ngo ujye ukomeza kunogerwa n'ibikorwa tubagezaho buri munsi. Mwari kumwe n'uwo bita Peacemaker the first one, mwe mwari kumwe mu kiganiro bw'ibyuma, mwari kumwe n'uwo bita Director Semwa Katz. Murakoze cyane.